antsika iaby Linora Kotarsan eto aloha zay alatsiny kely amin'ny mpiranindrazana fa ho ataoko teny Toliara ranodraiky raha toy satria hiresaky momba ny raha mafana aminay ihany Toliara any. Resaky tsika momba ny base Toliara sady hamaliako resaky ny Tinoka Roberto sy Zokilahy Freda. Zao le raha hamaly zaho point efatsy argument ndrozy pomba ny base Toliara. Point voalohany, tsy mahafaty base Toliara. Faharoa, tsy misy radioactivité. Fahatelo, tsy hisy problème na rano zay tanà misy raha io. Fahaefatsy, tsy hisy fiantraikany amin'ny andavanandrom-piainany tsy olo bakany ty fisian'ny base Toliara io. Tsy hisy fiantraikany amin'ny filandalan'olo zany. Aoe, zao le raha. Voalohany aloha tiako hazavantsika baka Toliara any manao akory fandehara satria maro raha vonindro tsy hazavandro soa raha io de lasa mora vilitsika anaty le raha. So haitsika aloha ty raha exploiteny Toliara Saintsy raha tany atao hoe terre rare zay, numéro moa zany, terre rare zay. Terre rare io tsy ila azy presque raha andavanandrom-piainatsika. Anamboarandrozy aimant raha io, anamboarandrozy loko raha io, hatramin'ny composition na couleur, hatramin'ny composant na ordinateur atsika, tombile tsika, surtout tombile électrique. De afa raha iabiaby ilatsika amin'ny andavanandrom-piaina zay ustensile de cuisine reny, raha fiketrehatsika reny ilandrozy terre rare iaby raha io. Raha io nefa aleondrozy amitsika an'Afrika atoy tianovandrozy exploitation raha io satria misy impact environnemental bevata le raha voalohany. Faharoa, misy impact amin'olombelo le raha faharoa, c'est-à-dire mampisy radioactivité, mampisy malformation zafady, mampisy malformation le radioactivité ateraky ny fitsandraha raha roa reo, ilmenite, monazite. Reo zany farany danger anatin'io ty fitsandraha raha io. Iresaky tsika aloha momba ny QMM. Tsy mahay QMM henan'izao satria fa ela ny trandraky fasy mainty ta Madagasikara teto. Depuis telo tao sa efatsy tao zay la tsy diso, misy afaky manamarina an'izay tsika. Nanomboky ny trandraky monazite sy ilmenite, QMM. Par rapport amin'ny fitsandrahandrozy ilmenite sy monazite io, maro ty nametraky fantania hatramin'ny ty député Tafor Dauphin tamin'ny fotoan'andron'io hoe mba tsy nirenay koa ahy ty fanomeza autorisation raha io fa tonga de natao sous-marin avao, fampizarazala avao, mbo maro vaovao afaky manamarina an'izany, maro pejy mbo mizara an'izany hatramizao. Tsy amitsika an'Afrika aty avao nefa misy terre rare io, fasy mainty. Misy en Europe, misy a États-Unis. Roa reo avao tononoko satria reo Occident matetiky reo mandeha mitsandraka amitsika toy. Ohatry a Belgique any zao misy amin'ny nord-ny États-Unis. Ty problème raha io nefa amindrozy any, tsy ataondrozy amin'ny tanà mariniky habitation. Zaho mivola mariniky habitation io tsy question na vingtaine de kilomètres araky ny volan'ny Zokibe Freda, fa plusieurs centaines de kilomètres miala habitation farany mariniky. Laha misy habitation mariniky afindrandrozy le olo dédommagevandrozy satria haindrozy impactany raha io. Impactany fanihitatsika tamin'ny QMM tao, misy malformation ajà reny, na ty lohany tsy mandeha normaly, na ty tanany ty tombony, na ty anaty vatanany tsy mandeha normaly.
misy malformation congénitale nohony le radioactivité ateraky ny raha io. Hazava kelikely radioactivité io satria rozy hivola bakeo hoe tsy baka amin'ny fitandrà fasimainty io, na zao koa ty argument-ndrozy hafa koa hoe hafa koa keo même. Non, tsy hafa keo même satria mitovy impactan'io en plan environnemental sy en plan humain sur entreprise iabiaby mitsanjaky raha io eran-tany. Bakeo tsika hanenty extrait momban'io amin'ity ivelan'ny Madagasikara. Himpoliako kelikely amin'ny resaky radioactivité iny. Sorako aloha amin'ny données raiky toy docteur namana tsy haiko ndra tiany hotonono ty anarany fa tsy tononoko avao tsy noho tsy mety aminy. Becquerel tsy mesureva ty radioactivité. Io zany ty unité de mesure na radioactivité. Ty zakany vatatsika olombelo, marina resaky ny Zokobe Freda iny hoe amin'ny fiainatsika andavanandro misy radioactivité. Eka, ndra anatin'ny plante reny misy plante misy radioactivité fa kelikely. Fa ty zakany vatantsika olombelo, ty faratampony 100 000 becquerel. Lafa vita extraction nefa monazidy sy ilmenite io 106 ka hatramin'ny 107 becquerel, éventuellement plus à l'air libre. Zay mahatonga raha io radioactif tsy zakatsika olombelo, mahatonga malformation reny. Misy pomba fitozana zao koa he tsy mitovy QMM sy raha toy. Misy documentaire ARDC, République démocratique de Congo, itrandrahandrozy koa raha io. De drandrino vasa zaho mavandy, vasa zaho tsy mavandy par rapport n'impact andraha io any. En RDC, l'exploitation minière est à l'origine de la destruction de l'écosystème du Katanga. Les eaux sont polluées par les déchets des usines. C'est le cas de la rivière Katapula à Kipushi, située à 30 km de Lumumbashi. Elle ne contient plus de poissons du fait de la pollution, à l'origine par ailleurs des malformations congénitales. Où nous avons étudié la contamination humaine par les éléments transmétalliques qui proviennent de l'industrie minière et métallurgique. Et nous avons constaté que les gens qui vivent tout près des activités minières industrielles, principalement ceux qui sont situés à moins de 3 km, sont les plus concernés. Ils ont des concentrations très élevées de métaux toxiques dans leur organisme. Les entreprises minières sont responsables des différentes pollutions qui affectent la santé de la population, surtout les femmes et les enfants. La destruction des champs, de la vie aquatique, de la biodiversité est une réalité. Les autorités sanitaires dénoncent un taux élevé de malformations congénitales et cérébrales, entre autres. Misy malformation congénitale sy misy kana olo marary no raha io no pollution amin'ny resaky rano. Eto zao manjiny valitenareo momban'io hoe tsy manahy zao hoy gny olo nahazo drala. Manjiny valitenareo satria raha io moa aino moa comparenareo amin'ny resaky siramamy, comparenareo amin'ny lafa mihina siramamy, nja siramamy mahafaty, nja kafe mahafaty. Mahafaty tokoa reo, fa tsy afaky comparenareo nahoda amin'ny resaky radioactivité. Radioactivité zao ane le atao manaty vatanao mihitsy ro mikoronta. Imaginez-vous le faharariny raha zay amin'ny vatanao, iha misy bay avao fa tsy zakanao. Donc ka manamora raha manao an'io satria ny hoaviny tanà tonga de tanà Masokoro Ray Manontolo voa anaty raha io sy Tanavezo. Hafoy zany Tana Masokoro sy Tanavezo satria nareo hinan-drala. Ataotsika kajikajy amin'ny resaky nareo iny hoe zay manko ny argument nareo farany ambony. Drala hilitsy ao. Drala hilitsy io nefa drala hilitsy amposonareo fa tsy amposony olo ho very filan-dala reo, ho very tanà tsy afaky hinon-drano normaly. Olo reo hamenareo viva sanandro. Inomindrozy la polluer rano.
omenareo veveketrehandrozy, inomindrozy, handroandrozy. Nivolanareo hoe amin'ny commune reo hahisy 2 millions de dollars isan-tao. Ataovy calcul firy isan'ny mponina amin'ny tanà io. Mahampy 2 aly isan'andro ho an'ny tsirairay amin'ny famille raiky va la isahy ty mponina amin'ny tanà io 2 millions de dollars nareo isan-tao zao, satria hafoindrozy ty filiran-dralandrozy. Zay resaky ny zoky be teo Côte d'Ivoire fa nihinaleoko maty zay, satria laha vo mandeha io masikoro ane peuple nampamboly famboleandrozy iny mihitsiny zany ho potehinareo. Zay mahatonga masikoro tsy manay Andramаты hialy zisky farany, satria tsy afaka hamboly fivelomany. Qui veut dire tsy afaka mamboly sady hisy insuffisance alimentaire amin'ny partie nord ny Toliara eny, antimon'ny Toliara eny fa tsy volany fa malaza eran-tany. Hisy insuffisance alimentaire eny, mbo hisy problème na rano koa par rapport au forage ataonareo, mbo haloto koa ty anaka rano ho azondrozy. Nefa vo miakatra Antananarivo aty bakaiza anao avy ana Toliara, tsisy rano any aminareo. Zay vo tena tsisy rano baka antimo jusqu'à avaratsy Toliara. Zay vo kere Toliara. Raiky zay. Faharoa, mombany vazaha tomponareo reo misy amindrozy any, manindrozy amitsika tory mitetateta manao raiky avao ty exploitation à États-Unis ao. Satria io avao ty manaraka an'le fepetra hoe tsy manimba andavanandrom-piainan'olo. Então zay amin'olo any raha io sarotindrozy, sady misy lalàna mipetraky que ce soit aux États-Unis na en Europe par rapport à l'exploitation raha io, de tsy afaka ataondrozy n'importe où raha io. De matetiky delengedrozy amin'ny chinois, lasa chinois zany zao ro tena mi-exploite raha io ndraia ambony tany etoa, satria tsy sarotiny amin'ny resaky lalànany avy environnemental ny chinois. Mantiatsika bakeo manao akory ty momba an'izay, sady hasiako lien par rapport amin'ny documentaire satria mba nanao recherche avao zaho, tsy hoe zao expert anaty raha io, fa mba nanao recherche avao satria olo retoa afa mivola tsy misy fe, fa tonga de zay raha tiandrozy haboaky lasa manao argument bodongero hanohana raha io. Ty haboako eto hasiako lien iaby. Gazety vahiny le hany janjinareo iny zao African News, équivalent Euro News en Afrique atoy. Le documentaire teo tsy raha niforony, tsy gazety voalavo entre guillemets. Ny hameako anareo henany koa momba ny documentaire France 24 koa toy nivolaniko teo hoe a États-Unis misy gisement raiky avao. Tsy ataondrozy ankoatran'izay fa chinois reo ro tena mitrandraky n'importe où, satria chinois reo tsy mivaky loha zay impact environnementaux ou quoi que ce soit. Janjinitsika tselatsela. Le problème, c'est que comme toute activité minière, extraire et raffiner des terres rares est un procédé polluant. Il faut utiliser des acides, une industrie sale. Donc ce sont désintéressés quasiment tous les pays heureux de transférer cette besogne à la Chine. La Chine a consacré 40 ans à développer une géopolitique pour contrôler des minerais stratégiques. Elle avait l'avantage de la main-d'œuvre et de lois environnementales plus souples. Les Chinois ont rendu ces matériaux bon marché, les ont fournis à toutes les entreprises technologiques du monde sans que personne ne se méfie des conséquences. Je suis moi-même allé alerter le Congrès et le Pentagone il y a 12 ans, sans succès. Tanao sarotiny ny lalàna amindrozy any amintsika toy ny fanjakana ndraiky koa ro handeha hamoritsa anao handefa gendarme lavo tsy manaiky iha, satria tsy ahoan'iny tsika Andramаты tsirairay any. Aboako cahier de charge zao Tinoka Roberto henteanay. Aboako cahier de charge zao henteanay. Aia anaty cahier de charge ao mivola hoe tsy radioactif raha io. Étude d'impact environnemental nataonareo ataovy public henteany abiaby, samy manao interprétation, maro nianatsy ty olo baka amitsika any. Aloha nianatsy ro handika azy hoe mety io sa tsy mety.
fa tsy zay tenareo volany aty avao ro miboaky. Mivola monsieur le DG ny base Toliara hoe amin'ny site-na iaby raha zao. Azafady monsieur le DG, zaho henany kio manenty site-nareo tsy misy détail resaka environnemental, misy anglais nareo tia anatiny mihitsy ny environmental programs, tsisy détail ato. Tsy haiko vasa zao ro tsy mahay mila, fa mba hazavao amiko aia étude nataonareo zao ataovinareo public raha io mantenay. Manarakaraka an'izay, maro mivola nareo hoe tsy radioactive zao, tsy raha manahy zao, tsy misy problème. Misy vidéo ataoko lien aminareo teny anglais raha toy fa la manenty sur YouTube nareo misy traduction anatiny ao. Vazaha tam 2014 nanao test radioactivité ny monazite de Madagascar, précisé soa monazite de Madagascar. Ny henteny radioactivité ny raha io de ny filmeny. De tsy haiko manao kory koa ty hanazavanareo anio. Précisé soa anatin'ny vidéo monazite de Madagascar tam 2014. Tsy raha vonoforo voly hany fa tam 2014. Tsy volandray koa nareo QMM non, mitovy ty fomba fanaovany grande entreprise reo extraction. Tsy misy hoe lafa ianoy mitsivala ty extraction ny raha toy, lafa ianoy mihorira, fa mitovy aby. Zaho mandiny valiteninareo par rapport amin'ny point reo. Nareo olobe ny Toliara manao raha io tsy manahy zao, fa zahay ro gegy manohitsy bontolo. Fait scientifique na miako iabiaby teo reny avec recherche mba hantaitsika koa baka amin'ny cahier de charge sy information azonareo baka amin'ny base Toliara sy laboratoire nanao recherche raha zao mba atao public hentenay. La hitanay anatin'ny raha public io amin'ny manapahaizatsika iabiaby a Toliara reo hoe tena marina resanareo iny fa tsy misy impact zao, tsy manino zao. Zaho mihitsy no mivaliky manoha any base Toliara. Fa la tsisy an'izay fa argument nareo hoe tsy manahy io la cahier de charge i code minier. Fanambaka olo. Marina fa maro tsy nianatsy amin'ny partie nord iny, fa maro koa ny nianatsy nord ny Toliara iny. Maro koa ny nianatsy. Fa ka verevereho io amin'ny resaky terme mety tsy ho haindrozy. Fa zahay koa mahay manadihady amin'ny era numérique zao afaka manenty amin'ny internet, zahay afaka manontany olo manapahaiza zahay manahaky nanontanianay resaky radioactivité io. Farany mandiny valiteninareo zaho par rapport ny point re zay. Laha vavahanareo zay mivaliko pour base Toliara zaho. Ary zaho hita olo andaotsika pour base Toliara fa tsy manahy io. Satria anakay ao, anabavinay, rahalahinay, reninay, babanay mipetraka ao, tsy vonovono fahatany. Manahaky ny Hitler hoy honorable Tinoka Roberto zay tam fotoanandro nivaliky moa igny androany. Extermination io. Taninay anio. Haria zany taninay reo satria nareo hampilitsy jalam-positsika raiky aby. Zahay tsy manaiky. Eto manararaotsy miarahaba Ray Aman-dreny Baba Colonel Fanampera amin'ny itsy matofoa manaina amin'ny fisambora arbitraire nataony fitondra azy. Misaotra anao Baba mialy ho anay ary zahay koa hialy miaraka aminao. Vao mivola amin'ny tanà toy fa sambory, vao mivola amin'ny tanà toy fa atao en tête à la sûreté intérieure de l'État, vao mivola amin'ny tanà toy defa mahazo sursis amizay tsy afaky mivola sasy. Mandiny valitelinareo, misaotra nareo iabiaby, ataoko ny description vidéo iabiaby reny mba ahafahanareo afaky manao fanadihadiana ankoatran'iny koa nareo. Misaotra atsika iaby. Ny manany ny mariny sy matahotra. Tanao
lafa misy olo tahilikidy tsy tany tsika toy ka manaiky tsika